Mwaramutse ni karibu. Sero ntimwakomaze. Ari akinguye. Wa mwana wa munari yakinguye. Aho. Dutahe. Ukwini yaje. Wamenye makuru? Iyi. Ruraisha. Ariko uri muzima. Iyi ni yaje ko. Ariko uri muzima. Kurana afite gutaha. Icara nkubwira amakuru nuko azamuvuga uhagaze nk'umuntu wawusha. Oya sinicara je konda. Iyo abantu iyo umuntu utazakiragaza suku. Yazamahagarara rimwe nk'igiti cy'idarapo. Fatinte. Oya mbwira amakuru. Fatinte be uko abishara. Tugenda. Nakubwiye gute nijo. Nakubwiye ati usanga hondi. Aho mcumbitse inzu ni y'abantu ntabwo ari mu wanje. Ariko uze nkwereke. Eriko utagaye. Uje gukena zasuku. Cyangwa urahisekera upanze inzu. Kuri twa dufaranga. Udusiga tuguza imodoka. Siko bandi bazi bari. Icara nkubwira umushinga nje ndatekereje. Hano naragi. Icara nkubwira inzo nkubwira amakuru. Iri yante. Icara. Nje kubikaga. Ushaka kukubika. Iyi nyiri imodoka. Iyi ngiyi bazayigurana n'imodoka. Iyi noneho ni nk'inyongeza. Iyi nanyi n'imodoka. Mwaramutse neza. Twabyutse. Aho. Nijoro gabujya wampamagati yewe. We wamashije ngo Dutahe. Ndakubwira njewe ari umuntu tukiha tuvugana. Ni nyiri n'imodoka. Naraye mwishuye. Naratekereje ndareba iminsi maze hano. Tanze ugenda n'amaguru. Kandi gana ari wa mwana wantwaye hano tuva hepfo mu kidego cyo hepfo. Tuzamuka ndamubazaga ese imodoka ni gute ibaho gute arambwira ngo ni igitoro amavuta ndabyumva aho ugashiramo umushoferi aho ku kwezi kuyinga ndakora ko wanga kuyinga azozamo $200 aho ntabundi gabucuruzi bungana nko icambere singiye n'amaguru ibyo kugendaga n'amaguru ibyo ndabisezeye aho niyinga niposho uzambona $20 ndavuga utuvaranga afite ndaguriye kibazo gano kutazi gusoma iyi modoka irahenze ni yacu twe bakiri ni modoka izigera mwibarabara abantu bose bakama bavuga ngo ati uriya n'umugabo ushutse none gajewe nkatekereza gutya reka dusibe rino yinga tuzazamukana kandi gatatu ureke mbanze nimenye ga gutwara tamangura namangenda nje ntaravenya no gutwara noneho ureke nkubwire itonde ariko wobona ukugarurira uko ntarazana urufunguzo ngo ngire gutya tiyo fungu oya ye wobona ukugarurira akayigura agaruriye nubwo yozikuba incurizi zitatu tararinyereza neza muri iri barabara nyerera jewe sinoyigurira ariko ntuzi gusoma genda uyisome wasezeye sobukwe konda kureba se udore se umwana konda kureba kabona uri nka muzima ariko wambwira ibintu $20 $20 buri niposho kandi ntagenda n'amaguru uzi $20 no muhana $20 no muhana uzaga bari no muhana aruko ganaje ga mu bagabo bari no muhana uba naje ga mbari wati kwa fulani kwande ngwinamiri kwa fulani mama abonaga naje ga nono n'inturuka hari kibazo babonaga umugabo babona kirurayi babone yaraje araje ngo wawugezemo hagati hawo muri muno hagati hawo noneho hano ndinze umwana twirigana hano hari abagabo bafite umucamu inzu imwe ingana n'umucamu abone batuye hano batangiye batabagenda n'amaguru udufaranga ugenda n'amaguru ntacyo togera buretse noneho gano kubaza bagenda buretse okuru bagenda ariko isagizo ubuhanya ni impunyiza gusa namwira gute isagizo ubuhanya bukomeye umwana gusa akundura igitensa aho ngaho indani ambwira ati boss ngo twashitse
Biruzi ibi ngibi hari abandi babikoze aho ndabizi barabikora nyine baba barahunga nguhaye ameza he bahunga iki nguhaye ameza he bahunga iki nguhaye ameza he urayirya nazafaranga ntazo uzobona banzu rero hano iyi nzu panza ngo ntibakwishuje kuribona banza wumve inuko iyi nzu panza ngo ntibakwishuje aho mbabwiye ndazibaza nimugoroba barashiraho babona rurayi ico gitoro uhambwira hari station yasiba hano yonyine izigishaka uwo mwana niko yambwiye n'umwana w'inzobe nibaga izina ryo umushingura uzi umwana w'inzobe umushingura uzi yarambwiye twohurira hano haruguru muri gare umwana w'inzobe ucyamure umwana ukiri muto yobesha n'umwana witonze nakubwiye ngo abagabo nageze muri no muhanda hariho umuntu reka gana utanayiharibishaga je ndayizi yihorere ndayizi ko ndabona gusa bigiye kukuba ariko kuruva ukuntu yayiho murasha aho kubikudu banzu ntegeye banzu yumve neza banzu ntegeye banzu yikorera kiranye nange indege ya ligue neza gute nayo ni izuma gusa ahantu nzohuruka oya ati warumbaje gusa munasezeye data bukwe namusigiye umukobwa we namusigiye abuzukuru ndi hano naje gushaka akazi usezera iso ndabahamagara mbabwira ati njyewe nabonye akazi akahe kazi wabonye agura imfizi y'inka agura inyana zinga hatangira aragira abandi ko baragura utubanza reka winyereka ibyo kiyo uri muri uzubona inyuma winyereka ibyo ndabizi gusa ko ndatekereza ibintu bigiye kukubaho oya reka uwo mwana aze nawe gusa ayikunyerezemo nta kintu cyabaje nko gupfusha inshuti urupfupfuye ndapfuye kandi tuzokogwa mu kanwa uko jewe ga ugenda n'ibirenge ndabisezeye jewe ati ngiye kuzotungana nawe uzobura umugabo wicaye mu bandi nyine kare mbaye umugabo dore uko niyo bagenda kera kora munkandagiye turiyoga kuja kunyagwa turiho iyi yesi gitashe vuba iyi ngi muri iki gihugu haruzurya ibyo kurya rya kuyinga bihonye nizo waguziye iyi ngarimo uko wasanga ari ikibazo cyayo ishaje ariko ayisomye izina ryayo si benze igira abagabo bangahe mu gihugu uyu mwana naraye nishyuye yambwiye ngo mubaye abagabo yo kubwira gutaha muri iki gihugu iki abagabo batatu bafite imodoka mpamagara yaso mubwire ukuntu ibintu ukoze oya none ntumuhamagaraga ahubwo kera reka nkubwire cyakoraga abasinzira kera akanako banzu ntegere imodoka ndayizi iyo ayitwara yaheshi wega waje guvuye mu rugeziga je nari ntwari imodoka ya padiri harembaga kwa padiri aragira imodoka ara baturika ntakaza naziparamira cyane na amazi gadusigaye tunakoresha ukoresha amazi bena none ugashiraga hano amuziri bwa umusore wo mubembe rimwe none ugashiraga amazi hano wayinywa wireba ako ni rurayiwa ariko wowe ugumumbaza aha niho bazashira ifunguzo ariko ko ndanga kunankora dore ugahotora ukayikingura ukica ariko kurumva uri muzima je waraye uharuye ibihumbi bingahe wa mugabo kurumva nsaze tekereza bari abana batakaye kurura musozi isaka bagiye kubagerege mu muhana w'abana kandi uzumwa nilewa ndazo zogufasha ubaye nk'abakobwa bavuze ngo wenda uzashobora ikibyuguto numuko nari mfite gakorora akone Kigali banga ibindi reba niwo mfiko nari uraje uzindutse tuko nari mfite gakorora ariko maze bino bibiri ko numva akagiye kugushyira uguze imodoka ndebera umugabo uguze imodoka muri Kigali ugiye gutura muri Kigali nyuma y'amezi aya iyi modoka urayirya uzoshaka itike uzompamagara turabagabo batatu batunze rurayi ziruzuye ziratsindagiye ukugurisha yakubwira gute iryo zina wavuze imodoka zitatu mu gihugu nakubwiye wabonye amazari hano ikindi giteke wabonye amazari hano niyo gandariye kugura hirya ya Bukanza wewe ugura inzu birakera oya none ntaguze ganiriya nzu nogura esanseri nabwo no gucuruza izigenda mu muhanda se oya none nkekagura hagiba akari muba kuko se izigenda nabi worukase iyi none uzi ikintu kindi nuko bazoba kwarinje bakuzanye nibo bwo bafite gusa uza kunyigisha ubwenge iyo utanzana nari kugura rurayi ariko umuntu w'umugabo uzayuga
igihe kimwe wacu ngo abasinzira bigera kuvugana ngo bagure imodoka nimba basinziraga mu bijombo ni nko basirimutse mbere y'abandi barayiguze iba wasanga ari ingi igize igusohoreyeho wasanga ari ingi no gajewe wega ibintu by'amakuta umusore w'umusinzira akabamwishwa abagigi kurumva ayo makuta kibazo kibatera kanga utaragonga ese kutazi n'umuhanda urabigenza wa munsi baragiye baca sanse ni ngo se kubera iki wadaciye hara handi sanse ni iki bacana umutuku nkabwiye ambaza bahagarara ngo se duhagaze kubera iki none usimbiye ku modoka udufaranga twari gutunga gwa rugo gose ico kibazo ubajije kirakomeye noneho nico kibazo bafite ariko umukiriya azozamwiraho nje wisuzanga ese ko noneho idafite n'ahandi bakubita kajya kaseni singa afite karo kaseni kacu kumuri ko gakubite bazagashiraho ariko wakoze uzije bazabita declaration wayikoze kwande oya no gakoresha uko ashaka kuzana kaka ibintu bigiye bikomakomera izo bintu biroro uzibibukubeho reka ibyo bintu biroro pima oya singa usanze hawaraye pima kwisohoro rero no pima kwisohoro rero yabaga nari mbonye umukiriya anyereka inzira no yazo baramanukana n'amafatano hano hepfo mu kabande n'amafata ukibuga cy'indege niba ukibuga cy'indege n'amazamuka hano byakubayeho hano kukibisaga turuzi byakubayeho wewe banzure iki kucimisaga uya ngo hari ubusagara usagara he wewe kucimisaga none se bahize ucyo ntabuhaba uko hari ibiti by'ubusagara rugo byashize uretse nkubwire ko zarashize uretse nkubwire ngiye no gutahana nakereje ndagenda n'imodoka y'isazina uyo no ndagutwara aya singe ndayawe ngendamo oya ndakugeza muri gare aya ntayawe ngenda je ndakugeza muri gare uvuga makuru ntiwonyagwa sino gufasha kunyagwa iragera muri gare irasoka kuko idafite amapine ufite permis pe ngo amapine ane gusa permis none se ndiyayisizemo nawe arimo se ko yayigurisha akigendera permis bazayigurana nta makaratasi yasizemo arimo makaratasi niko wenda baravuye mu rugeze ngo bamusimbire ikigali arimo makaratasi yiki yo kugura kuri kumbwira amakuru ibintu biba bigenda ese bita cyakuzanye uba wagiye gutasezeye kuko amagambo akuzanye n'ubundi yomenya ko ari ukuwabaye nimba ko yomenya ko ari ukuwabaye simba naje habe n'inzu zikoresha ubundi bazo gutahanze ntibonta hanze mfite rurayi uzishura ipine se oya gusa barayubaha abagabo 3 mu gihugu uko bafite gumwe muntu rero umugabo urageze mu gihugu baye 3 twagezanga ukambaza ngo ese umwesi ari we se ntizikora hasi agosha kirahumura neze niko kuruva ukuntu yehumura noneho ibyo ntabyo dupfa tegera yego baba inukiriza imodoka yanjega yabandishe yiwanje noneho njewe ndagiye sibyo none reka gutubayeho byo ndabibona oya ndaguha kudufaranga ushirira umugore umubwira ati je ugende uje kohereza uje kohereza sino janizo faranga kintu uzokora nzoshika mpamagare sona subukwe n'umugore mbabikira umuntu ko yapfuye se cyangwa uko yakize sinashinguye ariko yapfuye ahagaze kandi ni yadapfana ibintu ibintu urabinyaze ubinyaza umuryango abandi ko barahanira igihugu gitungane bagitahemo inkonije hejuru hari abashinzwe ibyo ngibyo hari nigego umuntu abatwaye ugure nako kabanza ugure niyo nka hari nigego umuntu abatwaye noneho kino mba nakimanuye gasohora ukoko ngafata hari umwana ari ruhande ayinyereza kagenda kundura igitesi uyu mwana nta faranga utomara icoco kimenye uzohoza nazo nta faranga utomara kabari zawo zashize je naguze sawa zashize se ngaho oya reka je nkubwire kamanze nguheze udufaranga nasigaranye ushirira turi hesa ahubwo turi n'uyu mwana twaguze ari twagiye kuvunjisha raga kubunyine reka mutegereze ntamuga humvise bagazi bumvira ngo akera ngo yabonye inoro azikuye ifaranga zinka azikuye zasanze abana bibuvira yamatanga ifaranga zinka ngo bamuhaye inoro bwana gusanga bagasanga asigaranye umusenyi niwe usigaranye
ariko ndahumye ariko nyine umutwe wawe cyangwa se warahwije uyu ni usigaye ubwenge ufite ni buke cyane babarire ntaco dupfa iki rurayi ikintu wandi rurayi ko ukuntu imeze umva icyuma rurayi habe narwo kwa misago rurayi rurimo inyana zingahe rurimo inyana nka 40 havutse zingahe muri yo muri iyi ari 20 ni kwiyinga reka inyerere tizikora hasi sawa tizikora hasi ndakuburayi noneho genda warushaka se nkuko hari akantu mpamvu ngo ndagusigire nzi kutazona kabona fa gusigana iyo korogate nzi ko nawe utazoyica sizoyica nje korogate ndabizi kutazoyica nga sigare neza dore naho yashira ngirirwa nicaye wowe ngaho simperekeza sinkibasha kugenda n'amaguru ngaho ariko rumutinduraga uyu muntu yaguze imodoka yasaze genda umugore twumvikanye se nkagura imodoka uyu yombwira iki akangaka nje zo hanicara bagume bazana ifaranga n'iposho